Ubaze imbwirwaruhame cyangwa ibiganiro Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakoze akabirangiza atavuzemo igihugu cy'u Rwanda kuva uyu mwaka watangira, wasanga ari hafi iya ntazi cyaciye igikuba n'icyaheruka gukorana na BBC mu mpera za Werurwe, aho yavuze ko afite amakuru yizewe ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi. Yongeraho agira ati niba bashaka gutera Bujumbura banyuze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, natwe Kigali sikore tunyuze mu Kirundo nk'uko byatangaje. Ese u Rwanda rwabaye inzozi mbi za Ndayishimiye ryari, cyangwa ibyo arimo niwe ubizi? Bimwe rero by'abanyepolitike bikizwe neza nuko u Rwanda n'u Burundi bitari mu ntambara gusa, bavuga ko rero nta nduru ivugira ubusaba gukurikiranira hafi ibya politiki yo mu karere. Babona ko imvugo za Ndayishimiye zishinja u Rwanda gushoza intambara ku gihugu cy'u Burundi zihatse ubwoba bw'ingaruka zishobora guturuka ku myanzuro yafashe irebana n'intambara ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndayishimiye kandi ashikamye ku mugambi umwe na Perezida Tshisekedi wo gushoza intambara ku Rwanda, nk'uko mu myaka yashize bigambye ko bashaka guhirika ubuyobozi buriho mu Rwanda, akaba arimo kwiriza rero ayingona kugira ngo nagaba ibitero ku Rwanda Abarundi rero ntibazabyibazeho. Uruhande kandi Ndayishimiye yafashe murambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwanenzwe na benshi, barimo abanyepolitike n'abasirikare bakuru mu gihugu cy'u Burundi gufasha ingabo za Tshisekedi n'abazishyigikiye kurasa ku barwanya ba AFC M23. Ndayishimiye ngo yabitewe hanini n'ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi, cyane ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwakomeje gukwirakwiza incenge z'amatwara rivuga ko M23 igizwe n'abanyarwanda bo mu bwoko bwa abatutsi bashaka kwigabiza uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara uko kubita rero abanyamahanga mu gihugu cyabo nicyo cyatumye abanyekongo bavuga ikinyarwanda begura intwaro mu bihe bitandukanye uhereye ku myaka 1996 kugira ngo birwaneho uba adashira. Bagabweho ibitero, baricwa, batwicirwa inzu, inka zabo zirasahurwa, izindi ziricwa, imiryango yabo imara imyaka myinshi mu buhunzi. Leta za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo zikora kubirebana n'iki kibazo. Indi mpamvu kandi Ndayishimiye yahisemo uruhande ariho kugeza kuri ubu ngubu n'amafaranga Tshisekedi yamwishyuye akamwishyura uko intambara ikomeza gukemura izi mvururu rero mu nzira ya amahoro. Ndayishimiye abifata nk'igihombo gikomeye kuri we. Icyemezo kandi cyo kohereza abasirikare bagera ku bihumbi 20 bagiye gufasha ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana na AFC M23, bavuga ko barwanira uburenganzira bwa bene gihugu n'imiyoborere iboneye mu gihugu cyabo, cyatumye Abarundi batakariza Ndayishimiye icyizere. Ntibumva impamvu Uburundi rero bwivanga mu makimbirane ari hagati ya abanyekongo, haba abasirikare bari muri RDC n'abatariyo imiryango yabo. Bamwe rero mu bagize guverinoma nabo mu buyobozi bukuru bw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi binubira kandi uruhande Ndayishimiye yafashe. n'ibintu byatumye benshi bamwijundika mu gihe kandi gahunda yo kwiyongeza cyangwa se kwiyongeza manda mu matora ya Gicurasi 2027 yegereje. Byagezaho rero bamwe mu basirikare baca umuvumbo wo gutoroka urugamba bakisubirira mu Burundi. Ndayishimiye kandi yohereza imbonerakure muri teritwari ya Uvira zifite gahunda yo gushaka abasirikare bashaka gusubira iwabo batorotse zikabica. Imbonerakure rero zitwara nk'uko rero interamwe zitwaraga mu Rwanda ku bwa Habyarimana. Intambara ikomeye Ndayishimiye ari mu ryo gushaka uko yakwigarurira imitima y'abakomeje kunenga ubutegetsi bwateye ubwiyongere bw'ibura ry'akazi, ibikomoka kuri peteroli, isukari n'amadovize cyangwa se arabihuza no kuneza rero Tshisekedi cyangwa se ngo akomeze amuhe ku madolari. Ku itariki ya 22 Ukuboza 2023 nibwo Regitabara yagabye ibitero muri zone ya Gatumba mu ntara ya Bujumbura hafi y'umupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo mutwe kandi watangaje ko wishe abasirikare b'u Burundi 9 n'umupolisi umwe, ariko leta y'u Burundi yasobanuye ko uyu mutwe wishe abasivili 20 barimo abana b'amezi 5 y'amavuko ndetse n'ababyeyi batwite. Mu mwaka kandi ushize uwo mutwe werekanye ibyo wangirije mu gitero wagabwe muri komine ya Gihanga intara ya Bubanza mu Burundi mu ijoro ryo ku itariki ya 25 Gashyantare 2024. Ku itariki ya 26 Gashyantare 2024 nabwo wigambye ko ari wagabye ibitero bikuru bibiri ku birindiro bya gisirikare biri ku mupenzi cyangwa se biri ku mugezi wa Mpanda n'ibindi biri ahitwa kwa Ndombolo muri zone Buringa. Ibitero kandi byagaragaje ko intege nke za Ndayishimiye zirimo no kuba adashoboye kurinda abene gihugu. Ingabo kandi z'u Burundi zinjiye muri Kivu y'Amajyepfo muri 2021 aho zafatanyije za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byise ibyo guhiga bukwara abarwanyi ba Regitabara. Icyo gihe kandi hari mbere yuko rero umutwe wa M23 wongera kuyegura intwaro kuko wongeye kumvikana mu buri bunagana mu mpera z'uwo mwaka. Ibitero kandi Regitabara
yagabye ku Burundi mu mpera za 2023 n'intangiriro za 2024 byatumye benshi bibaza icyo izo ngabo zimaze imyaka zikora muri RDC, ku buryo rero uwo mutwe waba ugifite ingufu zo kugaba ibitero imbere mu gihugu. Raporo kandi zitandukanye zirimo nizakozwe n'impuguke za Loni kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagiye zerekana ko kuva ingabo z'u Burundi zagera muri Kivu y'Amajyepfo zitashishikajwe rero cyane no kurwanya Tabara. Zivuga ko ingabo z'u Burundi zicukuriye zahabu zirafatanya n'imitwe ya mayimayi ihaba kugaba ibitero ku mutwe watwirwaneho uharanira uburenganzira bw'abanyamurenge. Uko byagenda kose umuturage wituriye muri komine Mbabayi ikoze ku ishyamba rya Kibira rihana imbibi na Nyungwe biragoye ko yarambika umusaya ngo asinzire mu gihe Sebarundi aririmba intambara n'u Rwanda buri uko abonye uruvugiro. Nyamara ndayishimiye kandi icyo si cyo yitayeho, ararwana kandi no kumvisha abarundi ko igihugu cyanzwe ndetse cyifurizwa inabi, bityo bakora ijisho ku byaha by'intambara abasirikare yohereje muri RDC bakomeje gukora n'imyanzuro idahitse yafashwe ikamije cyangwa se yafashe igamije gushigisha ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi. Icyo Perezida Paul Kagame kandi abwira abatura Rwanda agira ati murwa cyangwa se muryame sori musinzire. Aba azi icyo avuze. Umukuru w'igihugu niwe ugomba kwizeza abene gihugu amahoro kandi agakora iyo bagabaga ngo bayahorane, kuko ari we rero ubareberera kuvugira ku karubanda ko azahamagaza abene gihugu impande zose ngo bajye kurwana n'abanyarwanda kandi ntarambara iri hagati y'ibihugu byombi n'ubugwari bukomeye cyane. Ndashimiye yagize mu maso y'abamugiriye icyizere cyo kubayobora bikarangira rero abafungiranye mu gihugu abo kuboherereza ubuhurirane cyangwa se abo kuborohereza rero ubuhahirane n'abaturanyi abavandimwe babo bakera na akare. Kuririmba u Rwanda kwa Ndashimiye amakuru avuga ko ari ubwoba, arahinda umushyitsi kuko rero atazi neza amaherezo y'imyanzuro yafashe itarimo rero ugushishoza. Arabizi ko nubwo ingabo ze rero zimaze imyaka ine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirwanya Tabara, mu by'ukuri ntacyo zahakoze rero uretse ibyaha by'intambara kuko zijanditse mu bwicanyi bwibasiye abanyamurenge. Umuvuno kandi wo kuririmba u Rwanda yadukanye inshuti ye Magara Kisekedi rero yarawukoresheje kandi ntacyo atanze kugeza ubwo rero atangiye kwemera ibiganiro n'umutwe wa M23 yahoze rero yita umutwe witera ubwoba. Ubugenge Ndayishimiye yagira bwaba bwo gukemura ibibazo byugarije igihugu cye rero adashatse urwitwazo ku Rwanda agakora akarengane cyangwa se akarengeke mu bibazo by'abanyekongo bakabyikemurira ndetse agashyigikira intambwe cyangwa se agashyigikira rero intambwe yari iherutse gutangizwa hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi iyo kongera kuzahura umubano. U Rwanda rero rukaba ruzi ikiguzi cy'amahoro ndetse rero nicyo bivuze kuyagira, ruze kandi cy'intambara ndetse n'ivangura rishingiye ku moko bivuze kurusha ibindi bihugu mu karere. Nta nyungu rwagira mu gushoza intambara ku Burundi usibye ko nta n'impamvu ihari magingo aya ngaya. Umutwe kandi wa FLN wateye u Rwanda uturutse mu Kibira winjira muri Nyungwe, ariko ingabo z'u Rwanda zasaniye rero cyangwa se zarasaniye nawo muri iryo shyamba ntizigeze zishoza intambara ku Burundi kubera iki Ndayishimiye rero abeshya ko u Rwanda rwamutera ubu rutaramuteye icyo gihe. Mu gihe cya kabiri kandi cy'iyi nkuru tukaba tuzibanda cyane cyane ku by'abahutu n'abatutsi. Ndayishimiye rero yabeshye ko byageze mu Burundi bivuye mu gihugu cy'u Rwanda no ku butegetsi kandi bwa CNDD FDD bagabaye umubyeyi wa FDLR na FL kuva muri 2015 u Rwanda rugakomeza kurenzaho nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. N'ibitekerezo biri muri iyi nkuru ikinyamakuru Igihe akaba ari inkuru igaruka cyane cyane ku birebana n'igihugu cy'u Burundi, ariko by'umwihariko kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, aho rero nta gihe kirenga uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi atagarutse ku gihugu cy'u Rwanda. Ibintu byakomeje gucanga abatari bake rero ubwo mu minsi yashize Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungire yavugaga ko hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi bari mu ntambwe nziza yo kunoza umubano hagati y'impande zombi, ndetse anavuga ko hari ibiganiro byatangiye ku mpande zombi, aho rero abahagarariye ubutasi bwa gisirikare igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda bari baherutse guhura kugira ngo bagire byinshi baganira ku mpande zombi, ariko bikaza kurangira rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuze ko rero ibibazo u Burundi bwagezemo cyangwa se byabaye mu gihugu cy'u Burundi kuva mu myaka ishize byazanywe rero n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse anagaruka ko ibibazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo rero kuva muri 1996 avuga ko ari ibibazo yatewe n'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu rero aherutse gutangaza ubwe ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi kubirebana n'uyu mukuru w'igihugu. Abangaba muri politike ndetse n'abasesengura hafi vya politike n'abanyapolitike batandukanye bagaragaje ko rero icyo ari ikintu kidakwiriye kuba umukuru w'igihugu yavuga mu gihe azi neza ko ibihugu
byombi rero biri mu nzira yo kunoza umubano ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ku ruhande rw'u Rwanda babajijwe niba ibyo Ndayishimiye yavuze bidashobora kuba byateza ikibazo rero ku birebana n'impande zombi ndetse n'inzira yatangijwe y'amahoro mu gushaka uko rero hashakirwa umuti ikibazo, ntacyo rero bigeze batangaza. Gusa nanone ikindi kandi inshuro nyinshi u Rwanda bwakunze kugaragaza ko rero ibitangazwa na perezida w'igihugu cy'u Burundi nta shingiro bifite habe namba, yaba ku birebana n'ibitero u Burundi bushinja igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibyo Burundi buvuga ko rero hari inyeshyamba zateye u Burundi zisuganyirije mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwakomeje guhakana ayo makuru kandi ruvuga ko rudashobora gucumbikira umuntu uwo ari wese wahungabanya umutekano w'igihugu gituranye nk'uko byatangajwe.